ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, шумо дар барномаи навбатии мо саволу ҷавоб қарор доред. Дар ин навбат ба як қатор саволҳое ки ба унвони мо аз тарафи шумо равон карда шудааст, мо ҷавоб хоҳем гуфт. саволи якум ба мо аз номи Саидов Акмалшо омада шудааст ва он чунон мебошад: кормандони прокуратура мехоҳанд ки ҷасади падари манро аз нав аз қабр барои экспертиза канда гиранд. Ман ба ин кор ризо нестам ва кормандони прокуратура гуфтам, онҳо моро гӯш намекунанд. Дар ин маврид ман чӣ кор кунам? Ба саволи шумо чунин посух аст ки шумо айни ҳол ягон кор карда наметавонед ва барои ташхис гузарондани ҷасади падари шумо муайян кардани сабаби марги онҳо розигии ягон нафар аз хешу табори ӯ, наздикони ӯ ягон лозим нест. Дар қонунгузор ин навишта шудагӣ нест ва ин як ташхисе мебошад ки бо қарори муфаттишони прокуратура ё ин ки бо қарори судя оғоз карда мешавад ва дар ин ҷо касе фикри наздикони маитро намепурсад. Асос дар он аст ки бояд сабаби аслии марг муайян карда шавад ва сабаби оне ки падари шумо аллакай гӯронда шудааст, ягона роҳ ин эксгуматсия меноманд. ин корро ҷасадро гирифта онро ташхис кардан мебошад. Дар ин роҳ, дар ин ҳолат шумо муҳтарам Саидов Акмалшо ягон корро иҷро карда наметавонед ва хубаш ки ба фаъолияти кормандони мақомот, экспертҳо, прокурорҳо монеа накунед, то ин ки худонишонатият нисбати худи шумо ягон парванда барои монеа кардани фаъолияти касбии онҳо оғоз накунанд. саволи дуюм аз номи як шаҳрванди шаҳри Душанбе ба мо омадааст ва он вобастагӣ ба қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дорад. савол чунин аст: дугонаам дирӯз зодрӯз доштанд ва ба хонаи онҳо милисияҳо зуран зада даромаданду ӯро барои зодрӯзашро қайд кардан ҷарима карданд. оё милисия ба хона зада даромаданро ҳақ дорад ё ин ки не? милисия кор ва фаъолияти худро дар асоси қонун дар бораи милисия мекунад ки дар он ҷо ҳам ҳуқуқ, ҳам салоҳиятҳо, вазифаҳои милисия мушаххас навишта шудааст ва мо медонем ки бе пешниҳоди ордер, яъне иҷозатномаи судӣ ба манзили касе даромадан мумкин нест ва ин дахилнопазирии манзилро низ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меҳрӯии ҳуқуқии ҷумҳурии мо тасдиқ мекунанд, онро кафолат медиҳанд. дар ин ҷо чӣ хеле ки аз суханони шумо мо мефаҳмем ки ҳангоми зодрӯз зуран бе иҷозати соҳибхона ба манзили онҳо зада даромадан он касро барои зодрӯзро ҷашн кардан ҷарима кардан аз ҷиҳати қонунӣ нодуруст мебошад, чунки дар қонун дар бораи милисия дар моддаи 11 дар қисми 18-умаш оварда шудааст ки дар кадом ҳолат кормандони милисия бе доштани иҷозатномаи ворид шудан ба манзили истиқоматӣ, ба ягон корхона, ба ягон иншооте ки ба касе ҳамчун моликияти хусусӣ тааллуқ дорад, зада даромадан ҳуқуқро доранд. ин чунин ҳолатҳо мебошад: агар бевосита барои пешгирӣ кардани ягон ҷинояте ки дар ҳамон дохили квартира содир шуда истода бошад. мисол, агар дар ҳамон квартираи дугонаи шумо одамкушӣ мешуд, касеро ба дор меовехтанд, касеро ба корд мезаданд ё ки касеро зуран дар он ҷо нигоҳ медоштанду доду вои ӯ мебаромад ки ба маро наҷот диҳед, дар он маврид онҳо ҳақ доштанд ки зуран зада дароянду ҷиноятро пешгирӣ кунанд. мавриди дигар: агар кормандони милисия ягон ҷинояткорро таъқиб мекарданд ва он ҷинояткор зада ба манзили шумо медарояд, дар ин маврид низ онҳо интизор шудани гирифтани иҷозатномаи судиро надоштанд ва бояд ҳатман бо задан, даромадан, зуран ҷинояткоре ки аз онҳо фирор карду ба хонаи шумо даромад, онро берун бароваранд. ҳолати дигар он аст ки агар ҳолати фавқулодае шавад, мисол заминҷунбӣ мешаваду хонаҳо маҳкам мешаванд, дарҳо маҳкам мешаванд, бояд даромада шахсонро бароранд, ягон обхезӣ мешавад, ягон фалокати табиӣ мешавад, сӯхтор ба вуҷуд меояд, дар ин ҳолатҳо низ кормандони мақомоти қудратӣ, аз он ҷумла милисия ки шумо гуфтед, ҳақ доранд ки бе ягон иҷозат ба манзили шумо зада даромада гирифта баранд. чӣ хеле ки гуфтем, гап дар бораи ҷиноят рафт якум бор. агар донанд ки дар дохили манзил ягон ҷиноят содир шудааст, онҳо метавонанд дароянд раванд. вале
гузарондани зудрӯз ин ҷиноят нест. гузарондани зудрӯз ин ба мутобиқи қонуни танзим ба ҷашн дохил мешавад. ба вайрон кардани ҳамин талаботи ин қонун ҷавобгарии маъмуриро дар назар дорад, яъне ки ин ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ мебошад, ин ҷиноят ҳисоб намешавад. аз ин лиҳоз ба хонаи дугонаи шумо зада даромадану ҷарима кардани он ки гӯё он кас дар манзили истиқоматиаш зудрӯз гузарондааст, намедонам бо кадом далелҳо ваҷҳо ӯро ҷарима карданд, ғайриқонунӣ мебошад. барои ҳамин аз болои кормандони мақомоти қудратӣ агар шумо донед ки кӣ буданд онҳо, албатта агар ҷарима карда бошанд протокол бояд бошад, нисбати онҳо ба прокуратура шумо метавонед барои вайрон кардани ҳуқуқи конститутсионии шумо дахлнопазири манзил шикоят нависед ва мумкин ки нисбати онҳо ҷазо дода шавад ва ин амалро онҳо нисбати дигар нафарон содир накунанд. саволи дигаре ки ба мо расидааст хеле аҷиб мебошад. ба назари ман ба он чунин аст: ҳамаро қалоб мезананд. оя ягон моддаи дигар ҳаст ки ба он рабт диҳанд ин амалҳоро, яъне надодани пули қарзиро, ки ба он адвокат метавонад такя кунад? аз саволи шумо бармеояд ки касе пули қарз аз касе қарз гирифтааст ва он пулро намедиҳад ё ин ки имконияти доданашро надорад ва намехоҳад ки нисбати ӯ парвандаи қалобӣ оғоз карда шавад. қалобӣ дар он маврид оғоз карда мешавад ки агар ҳангоми гирифтани маблағи қарз аз касе қарз гирифтан ё ки соҳиби моликияти як каси дигар шудан, дар нияти ҳамон одам қалобӣ вуҷуд дошта бошад. агар нияти он кас баргардони маблағ бошаду ё ки ягон қисми маблағро баргардонида бошаду бо сабабҳои гуногун аз ӯ новобаста, бо сабабҳои мисол форс-мажор мегӯянд, дар вақти муайян, дар вақти гуфташуда маблағро пардохт карда натавонад, албатта ин қалобӣ нест. ва мо медонем ки дар ҳақиқат дар ҷумҳурии мо бениҳоят ҳам васеъ истифода бурда мешавад, истифодаи ана ҳамин моддаи қалобӣ 247 ва бисёри он касоне ки ҳамчун қалоб айни ҳол дар маҳбасҳои Тоҷикистон нишастанд, ман фикр мекунам ки умуман қалоб нестанд. мисол он ашхосе ки аз бонк қарз гирифтааст, он ашхосе ки аз як каси дигар бо забоқат қарз гирифтааст ва нияти баргардондани онро дошт, умуман гурехтанӣ ҳам набуду, дасткашӣ саркашӣ ҳам намекард аз пардохти маблағи қарзаш. вале аз сабаби оне ки муддати чанде маблағи қарз ба қарздиҳанда супорида намешавад, он кас ба кормандони милитсия муроҷиат мекунад. кормандони милитсия, прокуратура, шашум отдел ва дигару дигар мақомотҳои қудратӣ, албатта ки мо ҳамаи шумо медонем, бо бисёр ҳам истифода бурдани ваколатҳои мансабии худ кӯшиш мекунанд ки қисми ҳамин маблағро баргардонанд. агар умуман баргардонида нашуд, нисбати ин ашхоси қарзгиранда парванда бо моддаи 237 қалобӣ оғоз карда мешавад. саволи шумо аз он буд ки оё наметавонад адвокат ба дигар модда такя кунад? вобаста ба оне ки агар шумо қарзро аз шахси воқеӣ гирифта бошед, дар кодекси ҷиноятӣ дигар ягон моддае нест. агар шумо қарзро ягон ташкилоти қарздиҳанда, ягон корхона гирифта бошед, дар ин маврид адвокати шумо имконият дорад ки парвандаро бо моддаи 247 неву бо моддаи 246 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки номаш тасарруфу пулмоли ба тариқи кредит дода шудааст, баргардонад. вале бояд гуфт ки ҷазои ин моддаи 246 нисбат ба моддаи қалобӣ вазбинтар аст ва ман тавсия медиҳам ки адвокати шумо ин корро накунад. агар имконият бошад, агар дониши он адвокат бошад, агар дар ҳақиқат далелҳо вуҷуд дошта бошанд, аз ҳама хубтару беҳтар ва аз ҳама қонуниву дурусташ ин ба роҳи аслии ҳамон қазия баргаштан аст, яъне ки ба роҳи муносибатҳои гражданӣ. чунки гирифтани қарз, уҳдадор шудани пардохти қарз, ин муносибатҳои гражданӣ ҳаст ва дар кодекси гражданӣ шартномаи қарз ҳам гуфтани мафҳум ҳаст. дар он боби махсус дар бораи шартномаи қарз ҳаст. тақрибан аз моддаҳои 831 то 840 метавонед шумо ба он шинос шавед. дар ҳамон ҷо дар бораи уҳдадориҳои қарзгиранда, қарздиҳанда ҳаст. дар он ҷо навишта шудааст ки агар инсон, агар шахсе ки қарз гирифт
имконияти пардохт кардани қарзро вобаста аз оне ки ягон шароит дигар шуд, шароити тиҷоратияш дигар шуд. Мисол шахс метавонад ки қарз гирад барои тиҷорат, мехоҳад ки рафта тиҷорат кунад, мисол аз Қирғизистон мол биёраду фурӯшад, вале харид мекунад молро дар Қирғизистон, молро ба то сарҳади гумрукии Тоҷикистону Қирғизистон мебиёрад ки сарҳад маҳкам. дар ин маврид дар муддати гуфтушунидшуда, дар муддати маслиҳатшуда ӯ наметавонад албатта ки қарзро пардохт кунад. барои он вай бояд қарз молро бурда дар бозор тақсим кунад, онро фурӯшад, маблағро аз фурӯшандаҳо ҷамъ карда пас барад дар қарздиҳанда диҳад. дар ин маврид албатта ки ин ашхос ҳеҷ вақт қалоб номида намешавад. муносибатҳои онҳо ин муносибатҳои гражданӣ аст ва аз ин лиҳоз адвокати шумо ё ки худи шумо бояд бо дархост, бо пешниҳоди далелҳо, бо сабабҳои онҳое ки шумо дар ҳақиқат маблағро гирифтед аз он шахс, он маблағро ба куҷо сарф кардед, бо нишон додани квитансияҳо, бо нишон додани мисол ҳамон роҳгирҳое ки рафтеду, бо нишон додани шартномаҳое ки бо касе шумо шартнома кардед оиди харидани ягон амвол, оиди ягон хизматрасонӣ ва ҳоказо, метавонед ки ба ғайр аз ин далелҳои шаръии ҳуҷҷатҳо метавонед шоҳидонро даъват кунед ки дар ҳақиқат онҳо тасдиқ кунанд ки шумо маблағи гирифтаро ба кадом самт сарф кардед, барои худ сарф кардед ё ки барои он мақсадҳое ки шумо гирифтед. ва ин беҳтару хубтар мешавад ки парвандаи шумо аз ҷиноятӣ ба парвандаи оддии гражданӣ мубаддал гардад ва дар он ҷо тибқи ҳамон талаботҳои кодекси гражданӣ шумо ӯҳдадор мешавед ки дар муддатҳои муайян пардохти қарзро ситонед ва бо пардохти агар тарафи қарздиҳанда розӣ бошад, талаб кунад, шумо ӯҳдадор мешавед ки боз фоизҳои онро низ пардохт кунед. саволи навбатӣ чунин аст ки як кас аз Душанбе ба мо навистааст ки яхдон ва телевизори мо дар вақти пасту баланд шудани қувваи барқ вайрон шудааст. ин чандин бор ки мешавад, Горсвет ба мо ҷавоб намедиҳанд. ба ин корашон мо чӣ кор кунем? Горсвет ба мо ҷавоб намедиҳад, ба ин корашон мо чӣ кор кунем? дар ин ҷо низ муносибатҳои гражданӣ ҳаст ва такя мекунем боз ба кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 572 кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи оқибатҳои вайрон кардани шартҳои шартнома оид ба миқдор ва сифати барқ меравад сухан. бояд гуфт ки дар кодекси гражданӣ ки муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста ба гӯё тамоми паҳлӯҳои ҳаёти инсон дар бар мегирад, низ дар бораи шартномаи таъмини барқ низ сухан рафтааст ва ҳар як истифодабарандаи қувваи барқ, чӣ дар хона, чӣ дар корхона бошад, ягон ташкилот бошад, ҳатман бо ташкилоти таъминкунандаи барқ бояд шартнома дошта бошад. ҳатман бояд чунин коғаз бошад, дар он ҷо ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои таъминкунандаи барқ, яъне ҳамон ташкилот Горсвет ва шумо мизоҷи истифодабарандаи барқ бояд навишта шуда бошад. дар шартнома низ ҳамчунин бояд навишта бошад ки меъёри додани барқ, яъне шиддатнокӣ, напряжение ва барқ, миқдори барқ, нархи барқ ва ҳоказо. агар аз тарафи барқдиҳанда, ташкилоте ки ба шумо барқ таъмин мекунад, барқро ба шумо мефурӯшад, ин шартнома додани ҳамон мол, яъне ки қувваи барқ вайрон карда шавад, дар вақти дар шартнома қайд карда шуда барқ дода нашавад, қувваи барқ кам бошад, тез вайрон шаваду пасту баланд шавад ки ин боиси вайрон шудани яхдону телевизору ягон таҷҳизоти техникии хонаи шумо шавад, тавсияи ман ба шумо он аст ки шумо ҳатман аз муоинаи техникӣ гузаронед он асбобе ки вайрон шудааст ва мутахассис. хубтараш агар ин муоинаи комплексӣ бошад, чунки якчанд мутахассиси як соҳа хулосаи худро оиди сабабҳои вайрон шудани таҷҳизотҳои шумо яхдону телевизору дигар ба шакли хатӣ пешниҳод кунанд ва агар дар ҳамон ҷо дар ҳақиқат ҳам пасту баланд шудани қувваи барқ сабаб шуда бошад, шумо метавонед ки якум ба худи ҳамин ташкилот муроҷиат кунед, вале ки ман аз рӯи таҷриба медонам, аз рӯи навистагии шумо ҳам маълум аст ки ташкилоти Горсвет умуман ягон ҷавоб намедиҳад, барое ки чунин имконияти ҷавоб додан надорад, на ақлию на молӣ.
برای همین یک بار شما میتونید با سود طبق طلبات ماده 15 کودکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان یعنی که ستونیدن رویانیدن ضرر مادی و معنوی مراجعت کنید. چون که شما از اونه که تشکیلات تأمین کننده برق یعنی که گورسویت با شما شرطنامه کرده است و طبق همون شرطنامه عهده‌داری‌هایش رو اجرا نکرد و با شما محصولات به صفت نامعین رو روان کرد با صفت پست یعنی که قوای برق رو پست و بلند شدت نوکیش رو روان کرد با جای 220 مثال 80 روید میکند یا که 310 روید میکند خودشان میدونن اونها و تشخیصگران. این باعث آن گشت که شما ضرر دیدید. یعنی که ضرر شما در چیز بود؟ اسباب‌های شما ویران شد، شما ضرر معنوی دیدید یعنی که مدتی چند به یخدان بودید، مدتی چند به تلویزیون بودید، شما قرض کردید و این اسباب‌های خود رو تعمیر کردید یا که نوش رو خریدید، شما مبلغ صرف کردید برای مراجعت و پرداخت پول تشخیصگران، شما مبلغ صرف کردید برای مراجعت به ادوکات برای ترتیب دادن عریضه، شما مبلغ صرف کردید برای پرداخت باج دولتی، برای مراجعت به سود، برای رفتن به سود. همه همین رو باید همه خراجات خودتون شما باید در شکل حجت جمع کرده کیتانس و دیگر جمع کرده مطابق چیزی که گفتم قانون کودکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان قسم دوم ماده 15 کودکس گراجدانی بتوانید که با سود نسبت گورسویت همان محل استقامت شما چیزی که نامش باشد سروغای اون رو میابید و مینویسید رویاندن ضرری با شما رسانیده شده رو طلب کنید. چون که باید همه دانند که اون برقی که با تمام ما داده می شود به ساکنان جمهوری تاجیکستان این برق یعنی نه تحفه هست یعنی یگون نعمت از حکومت و دولت و دیگر کس نیست. اون در اساس شرطنامه داده می شود. اگر شما کوبید یابید ممکن در خانه شما همون یا کارخانه های شما همون شرطنامه تأمین برق باید باشد. اگر نباشد شما باید به مقامات همون تأمین کننده و فروشنده برق محلتون استقامتتون مراجعت کنید و طلب کنید که شرطنامه به شما داده شود. چون که این حادثه هایی که شما با ما گفتید ویران شدن تکنیکا یکم و دوم بار نیست و باوری دارم که امروز و پگاه این حادثه ها با اتمام نمیرسند و سالهای دراز هم حالا شهروندان ما از همون به تجهیزاتی های گورسویت به سوادی های آنها از خطاگی ها و جنایت ها و ویران کنه آنها ضرر زیاد میبینند. برای همین هم ضرور میشمرم که چون این رفتار و کرداری آن کارگران آن تشکیلات ها باید جزا داده شود و حتما باید نسبتی آن تشکیلاتی که شرطنامه تأمین برق رو با شما رو ویران کرد و باعث آن گردید که شما ضرر دیدید جزا داده شود و با او آن رو به سود شما حتما باید دید. این توصیه من با شما میباشد. و سوال آخران امروزه ما از ساکن شهر دوشنبه سومایه اومده است. سوال چونین است: شوهر من در یک کارخانه دولتی زیاده از 15 سال خدمت کرده بود و ما از طرف تشکیلات خانه استقامتی داده بودند. سال گذشته شوهرم وفات کرد و حالا باشد کارمندان آن کارخانه قریب هر روز آمده من را و فرزندان من را از منزل استقامتی پیش کرده ایستادند که گویا منزل به شوهرم داده شده بود و این حال او وفات کرده است و در تشکیلات کار نمی‌کند. برای همین منزل باید به دیگر کارگر جوان داده شود و ما باید این منزل رو خالی کنیم. با من چی مصلحت می‌دهید در این مورد؟ باید گفت که یک قطار شهروندانی هستند که در منزل‌های خدمتی زندگانی میکنند و آنها را اجازتی از منزل خدمتی بیرون کردن داده نشده است. حتما اگر آنها را از منزل دولتی از منزل خدمتی بیرون باید کنند باید که اول با یک منزل دیگر تأمین کنند. در ماده 83 کودکس منزل جمهوری تاجیکستان در قسم‌های 6 و 10 آن محض وابسته به شما گفته شده است. مثال در ماده 10 آورده شده است که اعضای عائله کارمند فوتیده که برای آن کارمند خانه استقامتی خدمتی داده شده است نباید که از خانه استقامتی خدمتی
به دادن خانه دیگر، به دادن منزل دیگر برآورده شود. از این جهات شما می توانید که در اول به همون یوریستی کارخانه مراجعت کنید و گویید که شما برادر خطا میکنید، من هم مطابق ماده 83 قسم دهم کودکس منزل جمهوری تاجیکستان اول شما به من و اهل اویله من وابسته به شماره اویله من باید منزل تامین کنید. بعد میتوانید که منزل استقامتی رو از ما کشیده گرفته با یگان متخصص جوان خود دهید. اگر آنها گوش نکنند یگانه راه این مراجعت به پروکراتور است تا اینکه قانون رو نظارت کند و تاکید کند به این کارخانه که قانون ویران کنی نکند. دوم این است که چخیلی که شما در عریضه نویسید شوهر شما زیاده از 15 سال کار کرده است و چون این اشخاص در مطابق قسم ششم همین ماده 83 کودکس منزل جمهوری تاجیکستان اشخاصی که زیاده از 10 سال در کارخانه کار میکند و در یگان کارخانه کار میکند و اون کارخانه با منزل خدمتی داده است نباید به دادن منزل دیگری خدمتی از این منزل پیش کرده شود. در اینجا چی میگن پرابلم شما نیست، شما نباید منزل کوبید، نباید یک اونجا کوچید یا کی نکوچید. اینجا پرابلم مسئله خودی کارخانه است. یکم که کارخانه برای کوچوندن شما اول باید منزل یابد، شما را به آن منزل کوچاند و به منزل شما باید آن متخصص جوان رو آورده جا کند. بهتر و خوبتر نیست که اگر آنها منزلی که با آن باید شما را کوچانند یابند و آن متخصص جوان رو در آنجا جای کنند. از همین لحاظ من فکر میکنم که کاری که شما میکنید یک بار دیگر با یوریست همین کارخانه مراجعه کنید. به طور خطی بهتر میبود که شما ادوکات میگرفتید حتما در این ساحه و بعد از آنه که از طرف کارخانه باز همین کار رو عملایشون دوام داده شود، اومدن و رفتن و گفتن و نمیدونم فشار ترس و هوکازو اگر ادامه داده شود شما میتونید با پروکراتور مراجعت کنید. یا اینکه اگر شما با یوریست کارخانه با سردار کارخانه مراجعت کردید و در مدت 15 روز شما جواب نگرفتید و وابسته به عریضه خود یک باره یک اون چیز رو انتظار نشده میتونید با پروکراتور مراجعت کنید. و همچنین شما میتونید که عموما با اداره با یوریست با سرداری اون اداره مراجعت نکنید. قانون این رو منع نکرده است. شما یک بار میتوانید با پروکراتور یا اینکه با سود مراجعت کنید. قانون درباره مراجعت شهروندان این رو اجازه داده است و یگان قانون پیش روی شما رو اوید مراجعت کردن با مقامات های دولتی نمیگیرد. از این لحاظ کاری که باید شما میکنید ایستادگری کنید طبق قانون چقدر که گفتم ماده 83 هم قسم 6 و هم قسم 10 آن اجازت نمیدهد که شما رو به دادن یگان منزل استقامتی دیگر از اینجا پیش کنند. اینک این آن سوال‌های بود که ما می‌خواستیم با شما در این نوبت جوابشون رو گوییم. ما منتظر دیگر سوال‌های شما هستیم. تماشاگران محترم حتما با برنامه‌های ما آبونه شوید، اون رو با یار و رفیقان و دوستانتان تقسیم کنید، فهم کنید تا اینکه هرچی بیشتر شخصان شهروندان جمهوری ما اوید حقوق و عهده‌داری های چی خود چی دولت چی یگان مقامات تشکیلات ها و دولتی و غیره و غیره آگاه شوند که این باعثی باش است باز هم بیشتر رواج و رونق یافتن هم جمهوری ما همچون دولت صاحب استقلال و هم حیات ما را آسان کردن است. با شما در این نوبت باز من بودم جمشید یاروف حقوق شناس. خداحافظ دوستان گرامی تا برنامه‌های آینده.